yakhe imali. Yazi. Yabo lesixhobo sikhishwa lesixhobo lesi. Sisikhiphe cha wena. Ubonisa mama umoni yakhe. Ngibona ithembiso ngamahhala bamele. Hayi kulezo siya. Kulela yabo thini? Amatheso yenza phela sisingayicela imoto sesiyako sesibanje. Imoto phela lokho. Seyavela baba. Yabona intuthuko siyifaka ndawo zonke sifaka amakhelwane siyifaka Senze ukuthi bangathakathani. Bangathakathani umuntu ahlala endlini yakhe. Senzela ukuthi abantu bangathakathani umuntu ahlala endlini yakhe. Kanje umkhawa ngithi yabona lapha engakhela khona umkhulu uthi room nakho la njengamanje nangu makhelwane wakhe buka ayibazalwana ayibafowethu kodwa abafowethu siyabonga kakhulu lama truck njengoba efika kumnikelo wabantu umnikelo wabantu ngoba so nje siyabonga kakhulu bafowethu makhohlwa bafowethu subscribe lapha umnikelo wabantu bafowethu unikelo wabantu ku Facebook nakwezinye inkundla mhlawumbe zokuxhumana siyabonga nje kakhulu bafowethu siyabonga bafowethu Hayi basalwane. Yena mkam. Oh ile kule. Ayi bafowethu hayi kodwa bafowethu hayi. Bona isenishothe ukuthi ukhasa. Ndiyo ukhasa baba. Ngingengene ngempela bathi yabona. Hey, dishaka makhelwane. Uza ngame ushaya. Letha phela inamba ku WhatsApp ndodo. Uza ngame uzangabo meke. Sendela ukuthi abantu bangathakathani. Angathi umuntu bamakhelini. Nakha labantu sakha khona ngala. Manje unjani ke? Bangathakathani abantu. Alright. Uzani phela meke abashaya isithombe meke. Wow. Oza mngani wami manje. Awoza. Ngome. Seyisho ukuthi ngifobhayi Kodwa uyabona kwezinye imizi kunzima kufuneke ebolweni. Kodwa hey, lo muntu njalo ngamdonsa njalo cabanga ikhuphuka la. Ehamba ngani? Itest. Itest leliya. Itest leliya. Hey, wayibhaja la ngavumeki. Ngamdonsa. Ngamdonsa bese isibona. Uyabona nje la ubeka kanyuwe. Ucaba ukuthi wena ukubizeleni wathi wena. Ubengeke. Awu bameka bethu. Hey bameka. So bafethu siyabonga kakhulu bafethu njengoba ngichaza nje bafethu qhawela lami leli umgabadeli nofakazi ibona insizwa lezi sisebenzisana nazo omeya ke bethu nje esiyikhethele khona emeya omeya nje bafethu bethu esiyikhethele sona njengoba nami ngumminister nje
uyabo uminister ongakhethiwe minister nje umsizo awusondele me sondela me yabona lo gama lo minister bani bese wayekwa so ungazi corrupteke moyo ngolile wakho ya sondela me so mafethu kumeya lo sorry so umngane Mgabadeli ngoba ninabona kwi-quotation mafethu ukuthi ihlabathi azikho namatshe so iyona nkamba bafethu lesiza nge-delivery i-delivery mahhala bafethu iy'thuthi zawo lenkabi le isafakazi ya isisikasana ngifakazi nanangumngani wami uMgabadeli so bafethu uma ngabe mhlawumbe ula iNanda noma ukwaMashu uMzinyathi ngobani indawo nje isondelene nala kumele ukuthi wenze iqiniso mawufuna ukuthuthela impahla ufuna itini ufuna usimende ufuna isihlabathi ufuna amatshe thintele bhenge le bafethu support abantu abasupporta abantu abamnyama mana Mgabadeli ushiya inamba phela inamba ilula nje cha ushiya inamba usigolozela bafethu 0659074572 mana thini ke ya 065 ya 907 4572 yeah abantu fethu yes abantu abafoni bafethu ukuthi bacela ukuqasha bafethu befuna ihlabathi hayi ukuthi umuntu efone ethi mfowethu nami ngicela ungisiza lapha ngishodela ihlabathi hayi bafethu siyacela ukuthi ningawenzi lo mkhuba lo uyabheda lo mkhuba lo umeya bafethu kumele ephathe bayeke futhi indaba yokuthi bathi hey kunabantu abafuna ukudumula faka imali hayi siyazala lezo igame bafethu siyazala lezo igame so siyabonga nje kakhulu siyabonga kakhulu bafethu iyona imali yabantu le yasiza uzosa kayidli imali yabantu bafethu uzoso uyayisebenzela empilweni imali yabantu akayidli iyona imali ubona ngoba sekukhipha iphone ukuthi ayingeke hayi ngeke ngishintshe mfethu sofuna ngihlambuluke ngihlambuluke ungafuni ngihlambuluke futhi yezwa ukuthi ebhekeni kodwa ekhaya asibange sabingelela lutho siyaphila ya sibange impela sabingelele esivele saqhamuka sesithutheleke yona ke impahla le engangishiya engangithembisile ukuthi abantu bayinikeza abantu ke banjeni yibo la imali yabantu ke abantu mhlawumbe nje uzofika uzowaka singapheli mhlawumbe ngokuthatha ezoqala mhlawumbe uthi angakuthola mhlawumbe abafowethu laba la ekhaya sekwazi ukwenza nje lokho ya kodwa nje into kanje siyabonga sithi awukhipha bafethu kodwa Nkosi yami ngiyabongela ntombazana umlando bafowethu so into kanjalo akhiphe lana nani linye iphasela leli lisuka ngicabanga ko Western Cape mangaphazame angibanga sakusiza yazi suka leyo Western Cape ngifike kusindi ekhaya suka phela azalibonakala George Western Cape Western Cape ya lapha kola kuyithi mana bese sibhale inamba ibe nephutha lokuthi ngamfonini nama ngaze ngivuleke bakithi hello yebo ke siswabe ntiyana siyaphila phela ngicine nenze iphutha ngangazi kade ngithe ngibona amanye ngoba sengihambisa iphasela ukuthi inamba yakhe ikhona la phansi yabo ngithi ndibona manje kalokho ukuthi iphasela lakho oyina khudya inamba ibikhona lapha kuyiphaseli lelo kulifakile ligcine lifikile bakithi lifike nje kuseni ngisalele hawu ndiyabulela bakithi yabo nje manje nginogogo lana ekuyena bengimlethelile inakhujana iphasela uma kube cosi kubele
Amaku. Awulahlanga mntaka baba. Amaku sabonga. Yeah. Mana konje ukuphi konje use Western Cape angithi? Oh, cabanga cishe ngathi mina ise Eastern Cape. Hawu bakithi, akho inkinga ke sisiwami siyabonga kakhulu sisiwezo. Amaku wena wesilo. Siyacamagwisha. Wena kaMthembu. Siyabonga sisiwami. So bafethu siyabonga kakhulu bafethu abafisa ukunikela bafethu benganikela inamba yami ethi 0678902702 so ungangithinta lapho nje To use them. yeah How to use the product. yeah Cha bomeya kunabantu abakhomentayo lapha kuma comment bayabuza ukuthi kanti nisiza kanjani. Besicela isiphendule umbuzo lo. Bathakade babebhala bekhala bona basizakali. Abanjani laba bazuza lenhlanhla? Inkinga abantu bazosuke bakhale kuthina kodwa ngeke baze beyokhala ikhansi amakhanseleni angaku. Yabo? Yeah. Kodwa ke uzothi umuntu ongakwazi ukuyichaza kahle leyo ukuthi ukhetha abanje. Oh vele kuyakhethwa. Zoso. Sondela. Ubafuyi ukuthi abantu la kuma comment bayabuza ukuthi kanti kukhethwa abanjani. khethwa kanjani bafethu abekho abantu abakhethwayo kubukelwa nje bafethu isimo ngempela masuke sisibi ngempela sesonakele lana bafethu imali yanikelwa abantu Facebook so iyona le eyakhanda into enjalo yakhethwa umuntu bafethu kuyakhethwa kwenziwa njani Angazi babebe ethini yathi emakhanseleni bona. Umlando lona bukwana nawu uThurum la Nawu uThurum la lapho esakhela khona umkhulu nako omunye njengamakhelwane sizonyisa bangahlala. Sengifakile baba swapake Angumluso nje yeah ngisehlungwe nendoda kade ngihambile nje buye manje ngiseklinikhi yabo nje akuvumi nokuthi ngenzeni indlela umzimba ubuhlungu ngayo yeah lokala ngibulala wakho umzimba wonke hey asebenzi lutho nje hayi uhlango suloke lonke la left osebenza kusebenza nje uright kuphela yeah no angikwazi kwenza luso ndoda hey awukwazi ukuhamba angihambi angenzi luso yeah saqani stroke sengikhulu ndoda hey yeah uyashitha uyithola impesheni bazama nkosami ngilongithathwa ngihanjiswa kodwa ngingconywana ngoba usakwazi ukukhuluma nakhona ngaqala lethi mfethu ukukhuluma ngoba kwaqala kwasinyanje yonke into yeah manje uba ukushintsha upho yeah bazokunje bahlala ba5 kulelo lendle yo inkinga ebonakele ndoda engiyazi nalento baba ngangisebenza ngirasi ngingenankinga mina yeah kwenzakala umsebenzi yini imali umuthola kuthiwa kwenzakalani ngashawa isilwane mina yeah washawa isilwane yeah ngizokwenzela imizamo mhla usiyaphela sengilanda nangu umfowethu lana ezansi kumkhulu uyasho ukuthi wawangibhalela kade ngizame ukuthi nami ngumuntu ongatholakala engithi haya ngizozwa nami ngoba vele kuseduze kwenzakalani Hawu nganyama kukhulu uyabona njengoba ungibona nje yeah ngaza ngacela naba abafana yeah ukuthi kade ngihlala ezansi lapha yeah emzini wendodakazi Yeah. ilokhu kwafika ikhukhula yeah kanti kuzoshayeka nangolele embhedeni angabe kwangabikho ukuthi kwenzeke noma yini baze ngathi hayibo ake ningishayelele nokungcono uthayela phansi naphezulu Yeah. ngikhuphuke ngibe khona lapha phezulu yeah sesiside isikhathi yeah akwenzeki lutho wengane yami ngoba naye lo mbonayo akaholi
nje. Yeah. Hey manje samqala nini pho usifo sohlangothi? Ngo-2021. Yo. Wani ngaze ngamkhipha esibhedlela sehlala iy'nyanga ey'ntathu. Yeah. Ngathi hhayi akabuya ngoba ngibona ukuthi ngeke phela sesithi isikhathi nami ngingabi namali yokumbheka kanti kufuneka kube khona umuntu oyombheka amfunze amenze yonke into. Yeah. Hhayi-ke wabuya ngambhalisela ipeshini wayithola unyaka owodwa kanti uzovaleka ngoNovemba 2022. Ngathi ngoDisemba ngiyasukuma kwaze waphela inyanga eziwu-5 lo ngehla ngenyuka nayo kanti ngizokuthola lutho. Nami sengithembile kule nyanga ka-5 ukuthi hhayi sengithembile manjena nakhu sekuthiwa akenze nesithupha yonke into. Hawu hamba uye lapha nayo intombazane uma ngithiwa uyathi intombazana hhayi kulezi iy'ncwadi khona incwadi ebukeka iyi-fraud. Sihlangana phi-ke thina ney'ncwadi ey'bhalwa wodokotela ngoba bayiniki nathina. Senze njani ntombazane? Ayikho into engizoyenza, siyasebenza thina. Hambani nohlala ekhaya iy'nyanga ey'ntathu. Emva kwalezi nyanga ey'ntathu nibuye nizoqala phansi abhalise kabusha. Ematendeni. Ematendeni. Kusasa lo sematendeni. Yeah. Ngabela ngakhathala inhliziyo ke. Ngoba phela nalezo imali lezo uyithathaphi? Phela usizo umashonisa. Yeah. Njengoba efika nje manje phuma eklinikhi kade kuthiwa kufuneka bayobona udokotela. Umashonisa osizayo uma sekufuneka yena ukuthi athwalwe imoto. Also kade seniqalile manje uhambo lokuthi nizame impesheni futhi. Njalo? Ngithi ngesekasibe dokotela. Beyobona udokotela. Oh yeah. So uhambo lingaqala nini-ke lokuthi mhlawumbe niye kodokotela? Or niyoqala ingxoxo mhlawumbe ezenzayo impesheni? Okusho ukuthi usengabuya phindele futhi khona kasiyo ukuze kube khona incwadi futhi ezoya ematendeni bese phinde sinike olunye usuku futhi ukuthi ke siyoya khona ematendeni ke kanjalo kuze kufike leso sikhathi sokuthi ke udokotela uyofika noma ufika kanye ngenyanga noma lapha ematendeni. Ayo ngizojana ngithi kuyabhukha kwamafesa ngithi. Hayi la ematendeni kasasa. Kasasa kubhukha. Hayi akubhukha. Udokotela nje utshela. Mhlawumbe usengalenzi icebo ukuthi umuntu nakho ushawa yibhizi mhlawumbe kuleli sonto. But nami bengamthatha umfethu ngimhambise. Mhlawumbe sibone mhlawumbe leyo process leyo kanjani yabo. But ngizozama mhlawumbe ukumcela ngoba iziphi ezinye izinto mhlawumbe eziyinkinga ngoba ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ziningi izinto mhlawumbe eziyinkinga. Mhlawumbe ngizokusupporta nje yabo. Njengobelele phansi. Yeah. Hayi manje njengana izinto zoma napheni manje Hayi-ke. zonke lezi Ushintsha ngakho ngosuku. Phambazi. Mayisemanzi noma mhlambe esezenzele uyashintsha. Yeah. Uma ngabe ke engamanzi kakhulu cha angimshintshe emini. Yeah, kodwa ngicela ukushintsha ngakho kodwa mama. Ekuseni nantambama. Oh yeah. Hey so sibone bazalwane umsebenzi bayithola nje nenhlanhla yabo. Hayi mhlawumbe ngokuthanda. Yeah, ukuthi uthola umsebenzi. Yeah, yena jabulele lokho nje but egcineni thola mhlawumbe umuntu ngizongena umhlanje uma uhlukane nemali engango-300 siqashe imoto sekasi siyafika lapha abenziwa ngalutho bafike bambuka nje ukuthi asimbeke lapha uze kufanele sizibuye nawo October yabo ayibesambele nje amahala 300 rand mahala Hayi Fike nje wahlala estreshini lapha kwathi simbeke lapha khambe nangomabubo uyeno lokhuzana lapha okhuluma nodokotela akukho nje okwenzakalile obekungaze kumdinga phela simsuse lapha ngoba noma esukuma la sake sancenga khona
sihamba nozama sancenga ukuthi ngeke yini kube khona abazozombhekela ekhaya kwangathi bayavuma nya Siyabonga kodwa-ke ukuthi-ke ebe nomzali-ke at least yeah because yabo nje khona omunye umfethu nje ekade singikuyena mhlawumbe Ngibonile. na yena-ke ubaba wakhe ushawe i-stroke unakekelwa ingane yakhe yaze yangisho umsebenzi yabo so buhlungu kakhulu le nto nathi sibonga khona nje ukuthi umama ubusakhona phela yeah nathi mhlawumbe besingahamba sihambe sibuye nathi siphelelwa amandla phelelwa amandla kodwa Khona kuthinga. khona lokho ukwazi ukuthi usenze sikwazi ukukhipha ngizobona mhlawumbe mama ukuthi mhlawumbe umuntu isukumela kanjani indaba yaliqhawe leli ukuthi lithole sikwazi ukuthi sigqiqe mhlawumbe sibone ukuthi ngeke sigcile nikwazi ukuthi mhlawumbe lithole singathokoza kakhulu Nalokho uyabona phana emsebenzini wakho usesebenza iminyaka eminingi and umlungu wayikhipha zonke izinto namaphepha lapha kasasa abayikhiphi nemali yakhe neyasemsebenzi. khule mfana wami khule siyabonga haya kukho inkinga ngoba ya kodwa ngicabanga ukuthi ngizoyithatha number ka noma ya